Welcome back mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Karong buntaga, makauban natong organizer nagpaluyo nining push bike activity nga himuon dinhi sa Sugbo. Makauban nato ning mahigayon na mga kapuso ang organizer coach nila, Sir Keken Kabahog. Kauban ni mga adorable kayo, partner may nga mga kids. This is, I'm sorry, I forgot Amber? the name. Amber, Kendra, and Santi. Thank you so much for joining us, Sir Keken. Balik din sa GMA Regional TV Live. Kumusta unsa maning push bike activity sa mga nagtan-aw nato karon nga walay impormasyon, walay kasayuran unsa kining mga aktibidad para sa mga bata? What is push bike, sir? Push bike is like more siya bike nga walay pedal. Alright. So like isikad lang siya. Uh-huh. Okay. So manang maka-exercise jud ang bata sa kani nga push bike. Actually dili lang kay exercise, they compete also into racing na. Racing. Yeah. Oh. Pila may age range sa mga bata nga ma-involve ani push bike? Actually sa ang among categories ani is start from 2 years old to 9 years old. 2 to 9. Yeah, 2 to 9. Yeah. Sir- Different categories na siya Oo. by age. Sir, nahisgutan nimo kaganiha sir nga maka-exercise, no? Pero gawas aning exercise unsa pay makuha sa mga bata when they engage in push bike? Actually, na-develop din ako ang idea nga competition is not like exercise lang. So they divert nila nga sa into gadgets. So dili lang kay sige lagduwa og cellphones like gadgets. So mao ning nabuhat ni nako kay tungod sa akong anak nga naapod ba hilig pud sig gadgets like sig tang YouTube. So mo na push ni nako nga into push bike racing. So na-less na ang iyahang pagsigi o Actually gamit na ng less gadgets. jud ang like sigtan og cellphone, use cellphones. So into training na lang jud siya sa practice sa mga bata. nice. Then usap pod is kanay sa push bike is meet new friends sa mga kids. So pag-develop naman ni sir unsa man kaning nanan yung bike nga walay pedal o pedal? gipanguhaan mo na og Actually, pedal, sir? nagsugod mi in other countries na joy push bike Alright. bike. So sa Pilipinas is wala pa man tong pagsugod na mo. So katong ordinary bike ikuha lang na mo pedal until on nagpabot ni og mga bikes diri sa Sugbo. So mo na nagsugod ang push bike community. Okay, you're dealing sir with very very young kids, up Yeah, to 2 to 9 years old. 9 9 years years old. old. Di ba lisod sir ang pag-training, especially dinaghan? Actually, lisod jud. Kay bawo na ta sa bata, labi na mga gagmay 2 years old kay humok pa kayog ka ng mama papa ba? Like magsigig hilak. So in the later on, nidako ang community. So nalingaw ra pud ang mga bata. So nakasabot na pud sila sa sports. so angayang palambuon nato ni mong sports, sir. Actually, hopefully, dili lang kayo nga mudako ang community sa push bike into all over Philippines. Kay ang kaning push bike is international races na international races. So, ang hopefully kanang gayran pud nato sa mga bata, sa mga parents, then ang mga LGUs nga mo support pud ani nga sports ba nga mudako pud. So this time sir, ato sigurong paistoryahon sa ato ang mga cute kay nga mga This kids. is your daughter, sir, Yeah, right? This is daughter. Kendra, Kendra. and this is Santi and Amber. Amber. Okay. Kendra. Hi. Hi, What do you like most about push bike? Why do you like push bike? because it makes me happy and fun together with my friends. Okay. How old are you when you started push bike? 4. Yeah, 4. Oh, 4. 4. Okay, same question for Amber. Amber, what do you like about push bike? Because we play around when we're done with push bike. Wow. So you love push bike so much. Did you not get injuries? In practicing push bike? Last push bike, did you not like once? Not yet. Not yet. Oh, Okay. that's Of good. That's course, good. Santi. We want to And hear here's Santi. Santi. Hi Santi, how are you? Good. Santi, you want to say something about push bike or you want to ask the kids to join or try push bike? To join and try push bike. Yes. Why? Why do you think it's nice that they should try push bike? So, Because
Later na lang ko, no? Iya lang Oh. ko na Ato na lang silang hangyoon karong taod-taod sa Keke no nga aton paduaon ni mga bata para sa makakita atong mga kapuso diha mga labi na di mga chikiting po nga nagtan-aw. Oh. Partner may we ask them to Sige. play with their bikes show, na lang para show oo. the audience. Okay? Sige. Go to your bikes. Amber, oo. So, So as young as 2 years old, Sir Keken, pwede na. Oo. Actually, pwede na jud siya matrain. Like, mas maayo gani is you start in for 2 years old. Oo. Makasabot dayon siya kung unsa niya klase nga sports. Oo. So you were saying, sir, na lesson yun ang mga gadget time. Yeah. Sa imong mga kids Actually, sa mga bata ngayon. Dili lang kayo lesson sila sa gadgets. Actually, Oo. ang mga bata malipay jud pud Oo. kay some parents nga makahatag yung time sa ilang kids. Okay. Then it's only like dili lang kay into sports like it's a family bonding every activities din. okay. Sir, kanang mga bata nga mag-join, ana, especially for the first time, mas maayo ba yun, sir, nga at least kamao na sila mo bike? Kaya, you know, it involves Continue sa playing. balance, unsa man, sir. Oo. Pwede Yeah. lang nga, first time pa nila, Yeah, wag actually nakatong it's bike. even though dili pa siya kamao, like it's this is gidesign maguni siya is a balance bike. Ah, O okay. dili kay di ba usually ang atong naangdan sa una is 3 wheels man ang Oo, bike. oo. Balancer. Yeah, na balancer kani is mas Oo. dali ka makatunog bike Oo. kung mag-use ka og balance bike. balance. Oh, kay they practice balance. Oo. Kay ang katong balancer nag-practice kag sikad ra man to. Oo. Dili ang balance. So, kini, whether or not na nakay background, sayun ra. Sayon ra. Yeah, sayon ra. Tindak Oh. na pa. Even though 2 years old, magdili pa kay siya kamao mo balance pero later on masige lag practice makamao ra jud. In terms of sir, injuries, dili kayo siya, kwan ba? Actually, Less ba? the competition is you need full gears man ta. Oh, So we cannot yeah. join if walay helmet, gloves and pads ano ma. Dapat full gears jud. Speaking of competition, sir, doon na mo akong activity, no? Imo diri sa Sugbo. Yeah, this coming December 16 and 17, this is first in the Philippines, is National Push Bike Competition. It's from invited from Luzon, Visayas, Mindanao. So it's a big event for first time in the Philippines, Jude. This is a push bike competition. It's national race. Appeal ni sila. Yeah, si they Amber, si appeal ni silang tulo is Uh-huh. different categories ni sila. Yeah, that's 6 years old, then it's 6 years old female, 6 years old male, then Ambers is 4 years old female. So, according to age. Ang Yeah, ilang according to age. competition. Very nice. Just to no? close this, Sir Keke, itong conversation, message lang sa nimo sa mga nagtan-aw nato karon maginikanan og mga kids sa Actually, I invite all the parents kung makahatag mo og higayon nga inyong anak nga matanaw, you can visit us in national race. So para katong walay sige hilig og gadget nga bata, so may divert ang ilang kanang mindset into sports, into push bike. So I hope if gusto mo nga mo train ang iyong anak pod as basis sa page na mga KC46 Grand Prix, pwede na mo duaw dito, message us. So we can help you kung gusto mo join ang inyong mga anak. Wow, thank you so much. Pwede mo tan-aw, sir, ang mga tao Yeah, dito? sure. sa This is for competition? free. Sige, Uh-huh. sir. Sa Walang tao dito? Mandawi City, Oo. this coming 16-17 sa Jamestown. Dito we held ang first national push bike. Wow. So please join us and visit. So thank you. Thank you so much, you Sir so Keken, much. for joining us this morning sa nag-promote sa ilang activity sa push bike. Sige, and while we queue for gap, sige kids, you can continue playing diha. Okay. Mga kapuso, daghan kayong Continue salamat. lang. Mubalik pa ang GMA Regional TV Live.